Katay kesenjuk ha katay kesengi kala penong ya kejingnya ipat ba ha amlarem nadu ka pelau ka Inowell Hall hadu ka khenop ka office USDO amlarem haringkat kejing tho persya ya USDO halo kejing penung kerteng ya kibarjela ha ke electoral roll nalor kejing ai birth certificate but residential certificate ya ki kejing ai bah maroshan ya kibarjela da ka bakhati na ka bah getraisnong but kejing le bom sutnyo le jendet ya ki nong yalam snong ha kanu ka kam Habalapoy katay kakadop ka office USDO ki EAC ka Amlarem Civil Subdivision bakan thup ya kakong Ju Kharpuri bat kakong Bibla kila ya kren ya kinong yalam katay kasenjuk apo ka jingelam uma Coleman Pochna bat uma Mid Ringside bat kiwei riurang ba kitay kirang ba habaya kren bat kitay ki EAC kila penpau ya kejingwan ka jongki ka long penpau ya kajing persya ya USDO bat kidawa mador na sarkar banweng ya utay USDO hapo ka apsa kunta bat kila berthen bat kimdon jikir clear la dami kinu kejingja katay kasenjuk kala penpau bat kila dapan ay ya kajing tho persya USDO sya ka sarkar na do ka apsa tarik ukala lingkot jong usnam azar khatsan ban penkarya no yu namar kajing yorot jong ya ka hok jong kitala jela Halor kini nakalian ki EAC kila kular bat aya ke report syaka bor pinyai desing umamit rengsai ulong ba katay kejing le jong USDO ban penrung kerteng ki barjela ha ka electoral roll kejing ai birth certificate bat residential certificate ki kejing ai bha maroshan ki barjela ka pen i ya udak kejing ma ka bakrau hapo ka Amlarem subdivision bat ya ka jaj ben reu hi borok ka wei bat kan kata sibun ya ke imlang salang bat ka sencar ka khadar beli ko Menurut you, you. Kemudian kami SDO. Kemudian kami SDO umdan. Hah? Umdan, lalik Shelong. Hah? Lalik Shelong SDO. Apa menedang don deh? Umdan lami na tu menstem. Ngarung om tip ye, ni ngaran itu teu om ba umdan tu meeting na kamu na. Apa menedang don? Umdan. Umdan tu ni dan Shelong. Kamu umi kuning nanti. Lek Shelong. Cuma kan lek kai nama tak kai. Ijan ki lidah jong pi sakman. Kakin wan kin ya kendu nya keren ya kan ya kai ka bak jing tua ka jong pi. Ni kuat su teban ya kan ko. Mani kuat ba unmi no tinang ne ma kat kum kan ka mamarendom teh. Ngala ada semit adu santerik upenai nongkong ada kasan. Ada ai show chips kedil ba ya bro all the government ba de ban ila raiban boycott to the S2 das no interest to the Amlarem. De balik ke government ke presiden ni katakan ni haban wan do pai ba. Haba wan hang nem de ban tre yano tre ya ke public interest of the all Amlarem subdivision. De ban tre pesnar of das, pesnar of Pochna. Mla balik kumta. Udan hang de ban pe ya ka public interest ba. Balik pendu yu kawasan. Balik wat ki kawasan bora ko yu balik pendu ya ki khap. Kalau enrollment yang keping ada ai ke siapa udah ban kabrelang rei kabrelang no interest to the handman no power tak ada bangin banse bangin sim do pai ba bangi kwa ba unmi no habo arfusau kenta te kwa ba unmi no mata arfusau kenta piruat bun tim ni kwa ban kren yu Bamdan dia. Ta habo mdon tang bangi kwa ban bai kon mai umata pi kale pin pun cek government bangin kwa su de ba undon hang ni ni ngi kwa ban pin pau ba balai bapen slam ya katu ka merendam kepala somit tak kesenjuk ke rumah senong. Kabadawa banweng mardor ya nakani kita ka. Wan dok lembaga jak nemo join action tinggal ke su ben. Nang persatuan Pak Su roy SDO Pak bon mino pok arep song tan pok ne. Tanjung. Tangkut tah. So ngakawai bangakwa bangan request pat nakaliang jong kalau kum ni ngalayo sngow kata kajing sngow jong pinai. Te kalau kum ni bu da ka memorandum kum pi ang kum tangan ra mga siya DC namar bau SDO himself is not physically present hang ni. Mentah. Te lada pikwa bakana ban ong mane kendu uto SDO haba ubriu hi undan. Te ingi ngar ngam la ban de namar usu ong bayanga sampai hi mopi. Te kila suku. Te na kata kada te EDC la ong nga ba shu shimbit ka memorandum isapet bat insa take action EDC na kalyang ila snap la da pile at kai ka bakun kulmar te ngi hap ngi sufu ngi ban pun kulmar ngi sufu ndai bangin pen kenmau ya ka government halor ketika memorandum mentang yang lawan submit memorandum nama keladon ka tangan sesura nak mengatang kami masih cakap government lah lang bat kini kita poster ke bawah pilih ini jingle ke yang u kabangi persiap berapa
naduk ki immigrants, Ho. naduk Mauritian, naduk ki wiki kam senong pun tahu. Kita roh. Ya tu. Kita kini gibarok ki grievances jong pi laning ki kita ki jing smutu jong pi ba pim kwa syu kita barok ngan serak ke message bet ceki bahe jong tingin se pet nang ta te as for now Kabar kalong ba ka bengkong jing dua bu dai bandi na hapok kar sonta. No, tang kata Kabar ngila declare kanon cooperation lada udang dan kang ni. okay Inam ya so. Nama ki jing le ke belapalan. De kabalai ni kepat ya government bahkan sim immediate action. Minim simuan na ban kemar ni wan ban protes. Balai bu udang sah mentah. Kasenjuk kirang basunong rengkat berkeseng balang rengkat bagi agrip people. Kiba ulah penduk kau rusian ro. Ya kau ikhlas. la penduk kau rusan ya kau senong ayo Ya kasenong dapi. Dapi. Ya kasenong dapi. Penduk ya kasentar. Nata ulah penduk ro tempat tak kebaot ya ke bahak ke kota jong kiwai kasenong. Ban pendap ya kita kiba utmu ban ah.